Reka ngushimire kuba uhisemo gukurikirana gahunda zose Ragarazi ya Africa ikomeje kugenda itegura muri aya masaha. Iki ni ikiganiro indyo y'amakuru. Tuba turebera hamwe n'ibiki biri kuvugwa, biri kwandikwa, biri gutangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu karere ka Nyamasheke mu gice cy'Iburengerazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngwire ko imodoka yarenze umuhanda ubundi ikomerekeramo umushoferi n'uwo bari kumwe. Imodoka yo mu bwoko bwa Rava4 ifite plaque RAG 441 yavaga ikarongerekeza mu karere ka Rusizi yakoze impanuka irenga umuhanda. Urayitwaye n'uwo bari kumwe barakomereka. Iyo modoka yarije itwawe n'uwitwa Nzayituriki w'imyaka igera kuri 32 y'amavuko ari kumwe n'uwamahoro Jacqueline w'imyaka 34 y'amavuko. Igeze mu mudugudu wa Nyanza akagari ka Nyarusange umurenge wa Bushekeri mu ikorosi rihari iracuranguka irenga umuhanda. Umushoferi n'uwo bari kumwe barakomereka bajyanwa mu kigo nderabuzima cya Gisakura aho bari kwitabwaho n'abaganga. Reka mbwire ko Kabangaja warugezaho iyi manuka yabereye yatangarije ikinyamakuru Imvaho cyane ubukesha iyi nkuru ko yabonye imodoka imuturutse imbere yihuta cyane igize ku ikorosi ryo mu mudugudu wa Nyanza. Abona shoferi ibaye imunanira kuyikata ubundi ananiwe gukata iryo korosi ahita acuranguka. Amagambo yagize ati imodoka yangiritse bikomeye kubw'amahirwe umushoferi n'uwo bari kumwe barakomereka bidakabije ariko tubona banafite ihungabana bahita bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gisakura. Imodoka igomaho. Maniriho Julienne nawe yabwiye ikinyamakuru Imvaho cyako ako gace gakunze kubamo impanuka cyane bitewe n'ikorosi rihari. Abenshi cyane abataramenyera banavuduka bahagera kuri kata bikabananira zikaba birindukana bamwe bagakomereka bikabije. Aho Magabe yagize ati iri korosi rimeze nk'irifite ingusho kuko si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri habera impanuka y'imodoka zigwamo mu buryo nk'ubu. Bamwe barakomereka bikabije cyane ko nta n'icyapa gihari cyaburira umushoferi ngo yitonde. Haragoranye cyane. Tubona ubuyobozi bwazahigaho bukagira icyo buhakorera cyagabanya izi mpanuka. Akangurira umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CIP Kayigi Emmanuel yavuze ko umushoferi yageze muri iryo korosi ananirwa kurikata kubera umuvuduko mwinshi yari afite biteza iyo manuka. Abari muri iyo modoka bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gisakura. Mugabe yagize ati impanuka yatewe no kutaringaniza neza umuvuduko w'ikinyabiziga byakozwe n'umushoferi wa Rava4. Yongeyeho ati tuributsa abashoferi kwitwararika mu muhanda bakirinda amakosa. Abashoferi bakoresha ijisho babyirinde kuko biteza impanuka. Ngayo ngoko reka ngushimire kuba nanjye hano kuri Ragarazi ya Africa. Iki abari ikiganiro indyo y'amakuru tuba turebera hamwe n'ibiki biri kuvugwa, biri kwandikwa ndetse biri no gutangazwa. Mukomeze munogerwe n'izindi gahunda zose Ragarazi ya Africa ikomeza kugenda ibategurira.